Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia kan misalkan dengan pituan saya na meluin akan rekan wapitua akan. Nah, supat gani-ganiyo ko, suara ko. Makapanggulalan ko na isa, iroy na gagaw na pananadan. Naawadong kumana, diya ka nakasuwa ko, kip pumagulaw-laan akan ako, sulong nang upodiyo bangan sa nis, isa yung idaranaw. Natarot to pinyoro na, so di ka nagiginawa ika, sabab sa manusia ako, adar pa kalipat, kamuan isa. Nakatena, pamamakin ganyo din, wassalam.
manis.